barakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin salawatullahi alaihim ajma'in. Kafatil awliya wa syuhada salihin aynama kanu wa halat arwah min masyarikil ardi wal magharibiha bariha wa bari khususan mu'allif hadzal kitab al-imam Zainuddin Al-Malibari. Thumma ila arwahi al-walid Ahmad Khalil Abdullah. Thumma ila arwahi amwatina wa amwatikum wa amwatil hadirin wa amwatil muslimin ajma'in wa man amara hadzal musalla wa man abada fih ghafarallahu lahum wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Mohon pada kelerona yang aki prepat apa tian sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa qala lan dawu sapa mujahid nih kan iki. Sapa mujahidun Imam Mujahid baka mular nangis sapa Dawudu alaihi salam, Nabi Dawud alaihi salam oleh nangis arba'ina ing dalem mangsa 40 ya apane yauman dinane nangis sajidan hale tingkah oleh nangis sajidan hale keadaan sujud. La yarfa'u orang ngangkat sapa si Nabi Dawud ra'sahu ing sirai Nabi Dawud hatta nabata sehingga cukul apa almar'a suket min dumu'ihi mergo saking banyu mripate Nabi Dawud hatta ghata sehingga nutupi apa si mar'a apa si suket-suket niku nutupi ra'sahu ing sirai Nabi Daud. Fanudiya mongko den undang-undang dipanggil ya Dawudu he Daud ajai'un anta fatud'imu amdhama'u fatuskiyah am'arin fatuksiyah. Ya Dawud, he Dawud, ajai'un ono to iku utawi sira antayo sira ajai'un ono to iku luwe sapa anta utawi sira ajai'un ono to iku wong kang luwe anta utawi sira ajai'un ono to iku wong kang luwe anta utawi sira fatut ima mongko sebabe mangan sapa sira den paringi mangan yakni patut imam mongko sebabe diparingi dahar mangan sapa sira nika Gusti Allah sak ada Bu. Amdham anu ana ta utawi wong kang napa niku ngelak sapa sira fatusko mongko dadi sababe ngombe sapa sira. Amarin ana ta utawi sira utawi amarin ana ta utawi wong kang muda sapa sira fatuksia mongko dadi den kelambeni fatuksia mongko napa niku dadi sababe den kelambeni sapa sira. Fanahaba mongko ndredeg sapa Nabi Daud nahbatan kelawan ndredeg temenan haja kang acur minha saking nahbahu saking dredege napa niku Nabi Daud minha saking nahbatan apa sing acur al-udu tongkat atau kayu apa al-udu tongkat fahtaroko mongko kobong apa si al-ud min harri jaufihi krana saking panase anggota napa niku anggotane Nabi Daud min harri jaufihi mergo saking panase anggota
jeruni Nabi Daud, yakni jaufihi dari esedele menika. Tsumma anzala mongko nuli kari-kari nurunaken sapa Allah taala Gusti Allah taala alih ngatasi Nabi Daud nurunno at-taubata ing taubat wal maghfirata lan pangapura. Faqala mongko dawuh matur sapa Nabi Daud, ya Rabbi tu Gusti ij'al kula datu kula aturin dadosaken panjenengan khotiati ing keluputan kula utawa kesalahan kula fi kaffi ing dalem epek-epek kula. Fasarat mongko dadi apa khotiatuhu kesalahane Nabi Daud fi kaffihi ing dalem epek-epek Nabi Daud dadi iku maktubatan den catet. Fakana mongko ono sapa Nabi Daud oneku la ya basutu orang beber utawa ora napa nika nyamana menggelar maturan apa nika mekar teh kembang tanangnya berdiri lah apa nyaman monasine ka pergem muka layam basutu ora beber tangani sapa Nabi Daud ka sapa Nabi Daud kafahu ing epe-epe Nabi Daud li ta'amin krana panganan wala li syarabin lan ora krana ngombenan wala li ghairihi lan ora krana liyane ta'am lan syarab illa ra'aha angin kejaba mirsani sapa Nabi Daud ha ing khotiatahu fa'abakathu moko nangisaken apa si khotiatuh hu ing Nabi Daud. Masya Allah neka cerita Nabi Daud karena pernah andi kesalahan, tetapi kesalahan para nabi ce andi anggapan bahwa kesalahan berat enten kesalahan orang sesemak dekat Gusti Allah menurut kulit sambian benih kesalahan. Mungkin neke yang kebiasa, tapi bagi orang sesemak dekat Gusti Allah, neke dianggap adalah kesalahan besar. Min jumlati hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Kangkui orang-orang sebagus, coba nih kak. Kangkui orang-orang sesa biasa, ya biasa. Tetapi kangkui orang sesemak ke Gusti Allah, neke merupakan kesalahan besar, fatal akibatnya. Contoh, sampean aja pengan pak, iya tak dosa. Ya tak apa-apa, ya tau le ganjaran karo capeng. Keng mun Gus Muhib sak capengan lain. Komat ngaraja. Lah, moro keluar komat tah. Padahal capeng. Ada pengajian wah abid. Korban PPKM. Tetapi kan kui orang menurut orang gelek terpandang etoro orang biasa hanya sekedar pakaian. Cuma aneka kan kui orang etoro orang tak pantas. Nah, main sekak ke pinggir embongun sampean tak masalah, tapi mon tokoh masyarakat, yolok pinter, yolok ustad, sekak pinggir embong ambil jurukong, mak, deh ya ustad lah. Ane kocak hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebagusan hasanatul abrar kan ki orang sekus bagus je lah. Orang apa aja ngacapengan sabak kebudi bagus je lah. Tapi kengko hasanatul abrar kangku orang-orang napa kangku orang si muqarrabin mosok apa aja ngacapengan. Kan seneka Pak. Khutbah Jumat. Mosok ngakui capeng. Tak apa. Wah. Dari dim khotib jika nak mah. Haji aneh dia mau dia capeng sabak pakabudi. Mau aja penyanyi rap dia mau dulu hajari gitu. Sangkun kita masalah pokok nutup cetak, tetapi kan tak pantas. Lah ini kayak kocak bagi seorang nabi ampun cukup yang kesalahan besar nih kan. Tetapi andi anggapan nabi ini dosa, ada nabi ini dosa. Nabi ini kan disebut maksum, terjaga daripada dosa. Cuma nika napa dari kisah-kisah sebekali terangakin nika adalah betapa Allah Subhanahu wa taala menegur keras de orang-orang sesemak dekat Gusti Allah. Sera pun mun tak cocok eta guru keras dengan Allah Subhanahu wa taala. Situng bekto Nabi Daud neka andi kesalahan. Beli boleh kesalahan benih kesalahan besar kan kul panjenengan. Neka dengan Al-Qur'an diabadikan cerita Nabi Daud nih Pak. Di dalam Al-Qur'an neka dengan panjang lebar Allah Subhanahu wa taala menceritakan engki peneka secara mendetail, secara gamblang cerita Nabi Daud alaihi salam. Karena Nabi Daud ini seorang raja.
Nabi Daud nih raja. Jaga ketat orang setelah masuk ke Nabi Daud harus melalui berempan lapis. Lapis bener lapis jajan, lapis namanya mana? Lapis penjagaan. Super ketat. Maklum seorang raja. Pintu pertama boleh penjagaan boleh, pintu kedua, pintu ketiga itu pun harus melalui restu daripada Nabi Daud. Mau Nabi Daud tak kesokan tak bisa ketemu. Taban Nabi Daud tempat ya ta'abbad, tempat ibadah yang tempat peribadatan tak bisa ganggu Nabi Daud. Beda tamu dua aneh. Yantek mencara mangken bi petugas pampres ya. Ya, sebagian petugas bagian long-calong kelampin dulu. Buadana sepan mapan segagagah. Gua gagah ya man kadari ya tak masuk. Segagagah pan mapan. Ya. Kacamatan celeng gagah. Panon nada ring panon dia coba. Butuh gagah kuteng genteng. Ya. Nyamana apa nyamana? Tim apa nyamana? Tim bagian presiden nih rator ya. Empon, tak bagi masuk orang dua nih aneh. Alam lain pak. Langsung masuk ke tempat ibadahnya sedangkan Nabi Daud bakta sujud saat nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hal ataka naba'ul khasmi illa idh tasawwarul mihrab. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. Cerita yang dalam Al-Quran nih tentang kisah tamu yang Nabi Daud semasuk ke dalam Nabi Daud. Tamu dua nih bertikai khosmani saling rebuan. Sisitung andi embi sangang polo sanga, sisitung andi embi situng. Lah si andi embi situng rek rampas habis sandi sangang polo sanga. Karena sandi sangang polo sanga ne kepenter ahujah, penter bersilat lidah sampai orang sandi situng embi kalah ning pengadilan. Wis de Nabi Daud weh. Untuk memastikan derma ke masih bener ke masih salah. Tanya ki bin Nabi Daud, "Darma hukum kula nikah di antara kau lebih tretan kula nikah?" Terus ceritanya darma ca Nabi Daud. Apa anu neria? Kasus neria apa ca Nabi Daud? Kula di embi sangang polo sanga. Lah tretan kula ini kan di embi sitong. Embi kula rampas. Kula tak terima karena kula kalah hujjah, kula kalah penter omong. Akhirnya terpaksa embi kula ini kan itu bin Nabi Daud. Tuh mau sampean nih anu. Ternyata ibalik bareng tamu ikila Daud sampean kan nanti bine sangang polo sanga maki ngalak bine noreng situ tapi panjang lebar nih pak. Napa nyamana karena seyotos pasukan jadi pemimpin pasukan nih kan ternyata laki orang bine sebekal bine Nabi Daud nih kan sabuk yada bin Nabi Daud pacar nih panjang lebar nih cerita Nabi Daud nih tak mari nih pengajian nih kan pon. Akhirnya karena Nabi Daud ini merasa andi salah, merasa andi tekeleruan, selama 40 areh Nabi Daud ini kesajidan dalam keadaan sujud, la yarfa'u ra'sahu, tak pernah rasa ngangkat sera ngadep ke atas langit. Hatta nabatal mar'a min dumu'ihi, sampai dari benyan aing matanya ke rebe-rebe ning sekitar Nabi Daud ini sampai tombu. Tombu kapi, bu tombuan ning sekitar Nabi Daud, saking dari benyan aing merepat nih hatta ghatta ra'sahu sampai reba ni kan nutupin dekat serana Nabi Daud. Fanudiya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil ya Daud ajai'un anta fatud'im am dham'anu fatuski am 'arin fatuksi. Apa beun lapar wahai Daud? Maka beri nengakan bingko. Apa beun ri arceung Daud? Maka bingko beri nengenom ben. Apa beun ri aroma sateti orang setebengkang Daud? Maka bingko ikalampi na ben. Fanahaba nahbatan haja min hal'ud fahtaraga min harri jawfih. Maka Nabi Daud acering kelabon paceringan suat kuat ah. Wah, tahu kata apa pacering pokon ria cundun. Wah, cereng jeritan malam, Pak.
Wacereng Nabi Daud larasakan lara sampai dari santan pecerengan Nabi Daud hajamin hal'ud sampai tongkat Nabi Daud ni kancor. Buh, cak ngandi pecerengan dia nyaman dia. Bawa kon bereng lah nyalan cerenget tok wis sampai tengel sampai kupek dia kau pengen. Baca Nabi Daud ni kebanyak mukjizat tadi antaranya mukjizat Nabi Daud bisa melemes beseh kening suara nah. Suara Nabi Daud paling hebat, Pak. Mun pendengar bi suara Kanjeng Nabi, oh ya jauh. Ki sayan suara Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'athallahu nabiyyan illa ma'a husni sautihi. Al hadits Abu kama qala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali suara nabi ini pasti nyaman. Ada suara nabi suara seret gembreng dia ada. Suara nabi ini nyaman kapi. Suara Nabi Daud karena mukjizatnya sekaton Nabi Daud dari suara. Makanya sampean mentro nyaman suara nah maca Fatihah dari Nabi Daud. Saya nyaman. Mau saya tak nyaman ya pancet Pak. Ya beda remaja baca lah kuadrat je wis, paten je wis. Bener. Uweh je lah dari disalah samawi dari langit je. Mereka mun suaranya nyaman ni ka bentuh gempang. Kiroat, osom pengajian kiroat, gempang lo le berkat. Somban jarian, ada boleh yelu Yusuf ji lah. Saya tolo lagi. Marasane ka nyaman pun di suara nyaman nih ka, gempang. Tak kira lapar na pun, tak gempang. Mereka ni kula mau nabetok mau nano sompak, aduh bendena rosak kerejaanku. Ya tak nyaman aku kayak lumayan dah tebak Yusuf kan nyamanan engkau deh. Mun bedoreng akan tak ngerasane. Walayinhu kama layanta al hadid li Dawud alaihissalam, ya Allah pelemesaki suara kula sebagaimana panjenengan ngelemesaki deka suara Nabi Daud bisa melemes deka beseh. Wah, nyaman ku sokor nyaman tambahin dua kali. Mun letak nyaman tak iso, Pak. Lepasan tak je tabuk nama letak kata arah suara. La ilaha illallah. Wah, ini ke mukjizat Nabi Daud. Malah cerita nembah ni kan Mbak Abdullah ni ke bilan mun ngimamin Jumat ni ke saking nyaman suara nembah ni ka mun bedenak kanak ni kene ni ka amain pal kapalan ni ke caan wallahu alam dari kekeramatan nembah ni ka pal kapalan saya kalah nyuaki ning aing ni ke ambu, Pak. Noron dak poy kombo ya kan. Lumayan alhamdulillah. Seneka ki sete aja rata-rata saya seneka. Ki pacet le dari toronan, mula toronan gembreng kapi. Masya Allah. Neka Nabi Daud Pak Polware tak ngangkat sera sekali, Pak Polware ni nangis terus Nabi Daud. Sampai saking santan peceringan Nabi Daud, sampai kajuan ni ka al-ud, sampai tongkat atau kaju ni ke sampai bela, sampai remuk. Fahtaraka min harri jaufi, bener kun cuma remuk sampai kober, Pak. Saking duri panas esede lebe Nabi Daud ni ke saking takon ke Gusti Allah sampai panas sampai. Masya Allah. Thumma anzalallahu alaihi taubah wal maghfirah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala nerima taubat Nabi Daud dan memberikan ampunan dekat Nabi Daud. Faqala, ya Rabbi, tu Gusti Nabi Daud ni selalu doa, ya Rabb ij'al khati'ati fi kaffi. Ya Allah tetiaki kecubaan dan kaulan ni catat ku ning akhirat sabak ning telapak tanganku lebih Gusti. Sabak ning pepek ku lebih Gusti. Sabak ning tanangku lebih Gusti ya Rabb. Fasarat khati'atuhu fi kaffihi maktubatan. Akhirnya bi Gusti Allah toroten karena permintaan Nabi Daud dengan nikah. Cek catat ning akhirat. Catat aki ning tanangku lebih Gusti. Maka bi Gusti Allah toroten permintaan Nabi Daud, kesalahan Nabi Daud nikah tertulis termaktub ning tanang. Tak muka tanang Nabi Daud tak ada tak ngenom kecuali ketinggal ketulisan nikah mesti semaput mesti acereng. Saking diri takon Gusti Allah. Nah situng kesalahan namun kok biban pas saya catat biwamuan na tulis saya kapi tangan tulis arubane tulisan raja aja mon sepola suruh kan tulisin jim ha mim ngatengana male de remerwa tak mano ilmu sakelan
Mun toles pak kesalahan kuli sampean ke khotiatuna, toles kesalahan kelopan ku sampean, ya tak cukupkeun ning PEP, tak cukup ning tanah. Muan nepol. Tong gelereng main grambol kala celontengan dua. Bidodo dan celonteng le tak nama boleh sik celontengan. Cek saking suruh catet wah tak cukup abe nih. Nyare boleh, catatan boleh, buku agenda saya lain. Ya, saking diribunyan kesalahan ben kolopotan. Akhir Nabi Daud setiap kali ada ketinggal tulisan nikah. Ngeno mah ketinggal tulisan nikah. Akhir ada rumah fa abaka wala li ghairi illa ra'aha, kecuali muka ngakan ada ngenom kecuali ketinggal de tulisan kesalahan gela. Jadi mesti orang sandi kesalahan ni belajar dari kisah ni ke banyak nangis beni bangga beni acerita monongkok cong keng laba lah tak kuat nak mon bilan deng bini dim mesti tekot pel kota wah beni acerita monongkok yang karo topi miring karo kecopung kopi cong deh justru orang ni ke mesti tutupin kesalahan nak torok buntek kelaban amal selesai tangisin ke Allah Subhanahu wa taala sekira ya Allah cek buka aki dengan akhirat Gusti cek katonaki kesalahan kelopotan kaula dosa-dosa seraji sakene sengaja atau tak sengaja cek buka aki dengan akhirat ya Allah tutup aki ya sattar ustur uyubana wahai zat yang maha tutupilah aibku kesalahanku seneka ni kan Nabi Daud situng kesalahan lah toles ning tanang Nabi Daud 40 hari tak bengal ngangkat serana ke atas saking todus ke Gusti Allah. Lah coba kula ben panjenengan. Maksiat bi agak gelaga ka cilinggalangi aja tandi dosa Pak. Dengan bangganya orang gela cerita. Live ning Facebook. Mabuk live. Ganja narkoba live, azina live, pacaran live. Wallahi mudhirun li fisqihi, justru eton katonaki kefasikan dosa duga le rengak nika dosa ka Gusti Allah dosa ton ngatonaki kecubaan mesti kecubaan cak ton katonaki ponan lamun beda orang ngatopet beda orang nangis beda orang ambu dari kesalahan nah dukung ya cak cempole aki lo ngis menangis air mata buaya aja kan beda air mata buaya remah air mata buaya jadi kan tato nangis mulai nangis berarti sar aja lah air mata buaya aduh keng lok molok jangis menangis mun beda orang nangis iku cak ngis menangis lo cak ging meging aduh saya ku meneng ke bulan repot sampean beda orang nangis iku cak saya ku ngis menangis dibaca orang tikel ngis menangis baca kutu ya tabaka ngis menangis karena bepenangis nih kan nangis karena takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Mun sampean tak bisa mun kula ben panjenengan ke tak bisa nangis, ya tabah nangis menangis. Ging megingging ke pangeran lah. Nye mengerenye ke pangeran. Enggak apa sekira menangis ke Gusti Allah terus dekiting pula bisa nangis, mulai ongke dosa, mulai ongke maksiat. Pertama apa sih bisa maraki nangis nih kan nih terus ngak terus sehingga mata nih kamu terus-terusan akil yang merepat insyaallah aten bakal dadi ate selembu apa lo ngaku leben panjenengan bi orang sali nangis wa kimon sampian ngetela orang senangis setok kekanca ya waduh ge sompak ketok yai dabun Imam Hasan Al-Basri adraktu qauman law adraktumuhum law adraktum law adraktumuhum la dhanantum annahum majjanin engkau ria nototen satu golongan satu kelompok seandainya kalian menjumpai mereka melihat mereka orang-orang yang pernah aku temui la dhanantum annahum majjanin maka niscaya beun kapinyang ka orang jeria kocak ring gila dididik nangis tapati beres aja cek saking ngebeen nototen de orang sing kok pernah nototen engkau pernah nototen ngetela engkau semasa odik ning zaman saumpamana been odik ning zaman jia ben nyangka orang-orang sing nototen kok ria engkau sing ngetela aja ben nyangka jeri orang-orang jeria adalah orang gila la dhanantum annahum majjanin walakin law adrakukum la yadhunnuna annakum syayatin. Namun sebaliknya seandainya mereka orang-orang yang soleh yang pernah aku jumpai
menjumpaimu, menemuimu oneng ke kulit sampean la yadhunnuna annakum syayatin, yang ke kulit sampean yang setan kabeh Pak. Derma maksiat gagelagakan. Beni menyesal, beni atobat, beni ambu, jendeti. Cek saking been nototen de orang seperna engkau nototen maka been bakal nyangka majanin orang jadi orang-orang segila tak pati beresakala. Sebalik kemon orang-orang lambe nototen orang-orang ngak kului sambian ni apa boleh setia. Ane ke zaman Imam Hasan Al Basri la yadhunnuna annakum syayatin, maka nyangka ben kapire setan. Tinggal 10 kan dia lah. Bersa 10 kan celeng, bersa 10 kan pote setan. Bersa jubaan, bersa hasurbanan, macam-macam yang baca setan jabarob. Engki libasuhum libasus salihin wa gulubuhum gulubus syayatin. Kelampine ngak orang sesoleh tapi atene ngak setan Pak. Naudzubillah ya. Teti kula bagian ngak nikah benekeng dak remah. Abareng tak gena teroren ronero reng segena. Dina masih pakai netok seetero kan lumayan sambian semua beda misgrimis nesakone. Ala kulli hal tangisan-tangisan saya ngak nikah sedeti kuaku pemadam kebakaran wah nangis saya karena takut dekat Allah Subhanahu wa taala, saya nyap-cap karena takut dekat Allah Subhanahu wa taala, akili ning ka amma bae tempat maka gilian aing mata saya tepat ke pepe, ke betes, ke pokang, ke tanang kuaku haram daging atau bekolek saya giliin bi aing merepat saya karena tak nangis karena takut ke Gusti Allah, haram terseting apa neraka. Mun tak bisa nangis, usaha ki nangis. Apa sekarang aki marah aki sampai nangis, nikah pepancet. Ngake ngak. Nabi Daud. Karena terus sahabat kesalahan sahabat ning tanah. Setiap ketinggal dekat tulisan nikah, acereng terus sageblak. Selama audit Nabi Daud alaihissalam. Tak kulit sampean isyak minta jiyah. Bahaya. Umpah sampai mau pangeran ni kata belas pak catet ning lah bengebeng sebeng compok gule catet compon sampe ni catet malam berbuat dia pusopur yang telok kapil tak kena yang kosot kan soro ria berarti pelaku gedeng tadok ria berarti darma cek saking benih karena kebelas Gusti Allah labeng-labeng orang di goro bere catet tung situng temu saya berbuat malam kula ke temu saya berbuat sare sore temu ning labeng catet. Moro-moro beda catatan. Tak takut tak kulit sampai nebesen neka Gusti Allah. Neka beri apanya mana? Beri virus kadaria. Sampai mau entar ke gunungan Pak, entar di majunya mana ada tempa suruhan timur nih. Eka aja nih palang. Pote, kapor, cendelo, kapor. Takut corona lepu ke bungkon aja. Beri palang dia. Maksudnya cak lepu ban dia ngara. Hampir setiap bungku ni berada coretan palang sini ke pote. Jangan ku ngaku compo anyar dah dan biasa mencompo anyar kan berada sini karena kaca. Takut orang tergetu kota berada remah. Ada yang jaban bungku je berada. Seret palang sini ke. Ngaku takut gaji yang ngara. Penyakit ngaku takut kepala. Masih muan ni saya palang ada iya. Mula tak topat ke pangeran, mula tak ambu dari maksiat kuliwik panjenengan ki pancet Pak tak buru Pak, tak takok Pak. Alhamdulillah semua reda ring situ pun ki. Tak pateng ngoyo, alhamdulillah. Iman terus reda boy. Ambu benja tak ambu, mungkin beda ring ngodi tak ambu sampai tak ada sekali ambu lah. Enten biasa bataskan peto ambu, enten ada ambu nah sampai tak ada buru ambu. Ya, mentor muka pada lancang ngomor. Jadi ngaji neka ambil pelajaran dari kisah Nabi Daud, situng kesalahan bisa megeblak Nabi Daud, mencereng Nabi Daud saking dari santan sampai kajuannya kebela sampai terbakar sampai kauber Pak saking dari panas esena dari takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Seni kemestin orangnya. Nah ya kesalahan dosa berapa puluh tahun banyak lupa, berapa puluh tahun banyak salah nah. Tuh setiap abak tua, abak rela berjenah nengeneng, abak rela berjenah. Ayolah ibarat orang odi celing natap ke ada kaca ya ada kaca na mobil kan le ada ni kan raja spion ni gini wah butuh kiye spion dia maksudnya masa depan lebih besar kaca ya ada lebih raja kaca samping kene maksudnya celing kok mare kada jialah celing boleh kutu ada spion mon tak ada spion ada rumah jadi penting ki spion kanan kiri mon ngeriting melenggo kanan kiri bisa ngabes artinya
masa lalu ni juga perlu ingat tuh ya Allah kula Gusti lambat dan kau ni ringak ni becet Gusti ya Allah Gusti dan kau ada banyak najam bilan Gusti kau masih cupling kau masih gebi-gebi bong-gombong ya Allah Gusti kula ni kesini lah kaca ada lebih raja maksud tuh tatap masa depannya cuma menatap kaca sekenek ni mau menatap kaca sekenek tuh akhirnya tandi masa depan nabrak kasan nabrak kanto ya tandi tak terarah akhirnya tetap kalau panjenengan ngak dekat kesalahan tusah kelopotan neka supaya kalau panjenengan beda efek jerah beda sing kesalahan ke pelajaran untuk semakin kalau panjenengan napa takut dekat Allah Subhanahu wa taala semakin atobat memperbanyak istighfar dekat Allah Subhanahu wa taala. Termoga dadi cerita semanfaat, termoga dadi yakin kula panjenengan orang-orang sing tobat kula panjenengan termoga terima dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله.